allalanganna atu tungal linota maka kauna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kokomanang ipo ang Allah Ta'ala pasandre nasaba ali na matumi wala itu sinin na papidicing iya na tu ampay maka dato pandita sinin na melo mujama pasandre lokomanang iroyolo imon ripi itu palalulinoy betungan nama kaya aja nak kada bijang kaya dia ngako bijang kaya aga kita jama sandarkan semua ibadah kepada Allah itu yang pokok jadi aja nak kada sampaja bawangi sandar kade sini na jama-jamang yang itu ampai saya sering sampaikan maka dah iya na pura ki mas sampaja tahajud pak ini moto mas sampaja tahajud iya ta pura mas sampaja tahajud wani ya sampaja sunnah istihara ki jadi sampaja sunnah istihara ki don rekam aja nanya patah sampaja sunnah istihara na rekong ka masalah toloy tidak jadi yana tapura nama sampaja tahajud sampaja sunnah istihara ki minta petunjuk supaya ia romelo ijama lalana siya sesuai pong Allah Ta'ala maturukang itu yana tunang kanapa kita matot tagiolo makada depi gaga papakedona nasaba nayakini makada namu jama dito na salasay namu urusu dito na pura enapa ni kong kagagay jama na malumulomo dali tapanandungan niya tu aja taka kita pamiga tu tahu dangka-dangka ngina manyama-nyama na dali na wah tapalite biasa na pasang tau panrita ro biasa pasang maka dia kung kajama-jama mo jama na nayaro na sabari mo madecing aja lalu mo salay mututu itu lalan na dali mega to makoro pak mak balu-balu depay na madecing gan ka mabalu oto sisa na mabalu oto na papisa mabalu bepay ngeta madodot tumato nasabaok itu leten na jadi makita pandite kenro mapamula jama-jama mo pamulay mo madecing aja mo papatuya to patarumoy talu itu sampajang makanja dini salay sampaja sunnah istihara kemudian sholat sunnah taubat kemudian yang ketiga sholat sunnah witir iya roh aja tata salah ya roh talu roh ya kok dia tak tahajud sampai jat tahajud aja nah yang penting terjamanya apa ya kok sampai jat sunnah istihara tu siba sampai jat sunnah toba dia nak tajatin roh ya umi kok sampai jat tahajud berapa matin roh teh ya umi kok makari sholat lain namun dia tu matin roh. Ini yang jadi masalah nareko kagaga masalah pamulan nah jadi namo tu galunge nareko iya ro galunge yala na saba isitai mi tawe darak makoto dangkangi na kalasiat tawe semua itu menjadi haram jadi aja tercapai makada pamulan nami sampai akhir itu masuk lagi jadi harta itu memang harus bersih jama-jamangnya harus mapacing supaya wadingi salama nasaba namo ipigau ya ro jama-jamangan deto na tama nusuk nareko masalah memang ipamulan na misalnya galung na tawayala napa iuma de nancaji nusuk itu nancaji ibadah nasaba masalai sumberna makiro namo di makadaki aja tak ada ya sumbangan lagi di nareko di macarepa polena anu harap polenganna tatai macarepa denule mapacinge ena tu nakare gorota pade akale barakan na nareko anu hara ya sumbangan pade nareko tau agasanaro tau melo pacinge alena tapi dio iwe macarepa cemei mandi dengan air kotor makiro nabi saya alena nasibawe anu macarepa jadi dia dulu mapacinge makanya harta itu setiap pekerjaan harus dilihat dasarnya dulu jadi ya kok makanya ipamulanna napa iwa dimancaji ibadah lo mondri tapi ya kau masolang ipamulanna namo ibadah capak na tatati masalah aja na to mabela mala dasar wajujue lagi ipakewe mas sempajan nareko anu harap polena maka dia akan menjadi dosa itu bahayana jadi aja tak kada maka siwen ni rote makanja ni de termasuk ni cale makokoy aja tak kada masjidah kairo belum tentu de to kana sogo aja to tak ada masogoi belum tentu to wadi jaji masjidah kami
Makanya segala sesuatu itu tergantung dari niat. Si bawa dasar awalnya. Iya ko pamulan na masalah lah tu capana. Iya ko kecuali denis sangita we. Kada gaga hukum kan na yoko agama to ko denis sangita we. Iya ko anu harap pa. Iya ko anu harang istilahnya. Nande diri sama kada harang. Dia akan nakilalang. Sabab ya to siya ro kalabihan no ko agama ya dampangi tau de enes sangi nareko ya ro anu masalah. Dia betongan ada di sangelena kada anu salah JP ujamai we, tapi selama di sangi itu mas menjadi pertanggungjawaban. Ini makanya wasiat kami iana tu ampai segala sesuatu melo ipamulai harus ipakanjaki. Dari awalnya harus makanjak. Aja na to HP na. Itu iya ko barak na lagi contoh. Tau minau HP napa pakai mengaji. Cekre. Tau minau HP na pakai mengaji. Ya rumah ngaji ka jama-jama makanja, tapi ya roh HP ni nau. Gitu kan. Masalah ni lo. Namanya kamatu na kananya. Padang kagabah. Matimba-timbang. Na masalah batin na matimbang. Na paya rumah tu asale na nasidakan. Epeko ni anu masalah ye. Itu bahayanya, Pak. Jadi makanya maka dia pandita jagaiwi harang itu angka dua, ada haram lisatiha bendanya, angka tu haram ligairiha prosesnya. Jadi ternia bendana harang prosesnya, ya ko bendana ya magampai tanrai bangkai, anjing, darah itu menjadi haram bendanya, betonganna satna memang to haram. Tapi ya ko ligairiha prosesnya. Halal memang, tapi carana polengi anu nalarang agama maka itu menjadi haram. Itu yang banyak. Ya ko haram li zatiha, magampan na hindari tahu tapi ya ko haram li gairiha marjing. Na sabai ipite to ngapa. Na ya ko to bicara agama Pak, namo waram parade ni sakaki macari patok menjadi masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan, maka dah ajak kamanaha asosoki maka siwiang ya saniro alewe lolongang deceng padahal sia-sia ko suri mondrena pong Allah Taala degaga nilaina. Jadi namo cek dek mi opak kalarapangan namo cek dek mi ibadah na rekoman samu anu makanja insyaallah mak baraka. Okon itu nama rajing terima Pak dongangi. Mungkin karena makan makanan haram atau nasabak perut jaro jama-jamangnya anu masalah. Iya. Termasuk pegawai yero masogo ni mahkamah jadi na pertama wah itu masalah itu. Iya. Jadi itu yang perlu kita anukan. Kemudian maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati atutu ngasibawa amatengan maka daki lillahi rabbil alamin. Jadi melo manang ipangolo loko ripong Allah Taala. Jadi atas dasarna pong Allah Taala ya. Jadi iya ro jama-jamangi ijamae ya rega sininna agaga ipamulaye mesti sitonganna maki buaki MOU loko pong Allah Taala dengan doa. Ya ini yang sering saya wasiatkan ke beberapa jamaah maka daka ya kong ka aga-aga melo tapamulai tapasan reloko memang ni pong Allah Taala. Tapasan reloko memang ni pong Allah Taala aki buah memang ni perjanjian si pong Allah Taala. Misalnya Pak Dara meloki mata na bodong aki buah memang ni perjanjian ngokulo na pong Allah Taala maka dai pong tapas salamaka nga iye nawat di ngudupa nang kawat di ngupake masidakah itu tapas salamaka nga pong engker bijak-bijakku masih koleh nawat di kami puluk ko dali halalam nawat di nang kana pake ana bijak-bijakku masih kolah aki buah memang ni perjanjian si pong Allah Taala itu dia aja di tanah bawang itu makan bijak kai balu-balu itu kemajar ngerisan kena kunruh itu jadi mesti tuh ini Pak Galungnya makoto akibat ki MOU masa gianan re balao namonan re balao itu na puraiwi nanya tu balao kan sifat nami maka salat tuh iya ku podang ko pong Allah Taala kada aja musolanya tuh kajanci na si bawa ya magani kan makiro iyo ko itu pamulan na yon ri Pak dongang okui pamulan na jadi ya ko bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pesak balik ko Pak balik ki ko meki la pesak balik akibu memang ni perjanjian Pak darak ladange akibu memang ni tapi aja ni lupai ko menrei
Nak kena mundri pasti. Jangan cita dalam ripeca. Makanya makwa iya tuna mata nama kekanjak donna itu. Jadi itu kuncinya. Jadi aki-aki perjanjian oke Allah napa Allah taala. Namo sitongan na ibadah itu. Iya to tu napake tau pandrita nang ka komelo imas sampaja maka ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Jadi biasa ko tomelo mas sampaja na to tatto na ko patareka tu. Ina tu na baca ilahi anta maksudi idimpo wakatai. Nandigaga tau, ya ko masampajan ite manasa pun Allah Taala nak katai, tapi magi untuk mapatuju. Maka dia sampajan ujama idi mpo wakatai. Waridhaka anta matlubi. Pamaseta mi pun malah ada uharapkan. Jadi apa tanya suruga? Tanya pahala. Ina tu nak kada pamaseta na sabak ya ko pamase de kapak gangkana, ya ko apalangan ka. Na maka Nabi tadi gaga tau tama suruga na sabak apalan na tau. Jadi aja na pahala talalu koto melo malalu ko to bicara hakiki na sabaya tu sitongan na pahala motivasi pada kong ka anak maka dalono masikola wale ko di asikola ko lihat ko sepeda lono masikola wale ko motor atau ya ko ringkisi di ko matu wale ko sepeda motivasi ni itu tanya sitongan na tu ringkisi dia malah diharapkan melo mi ko macai da wakiro jadi pada pun Allah Taala na janji ki pahala. Maka dia kumat berjama 27 daraja. Ia pahala na sampajangnya makoi motivasi na lingi pong Allah Taala supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Pak mega tahu ko deni janji makutu. Padahal nabi ta makada. Dia gaga tahu tama suruga na sabak amalana dia gaga. Ira tanya apa masena pong Allah Taala dia musalama. Apa ia ko amala ni melo itim bapak dia kan. Na ikui pasibali si bapak pedale na pong Allah Taala. Napai mata ya bawa dale na mata dale na parengkalinga capu nih gitu kare. Umi pasti sele. Nah sesuai pakai, dia tiga jantung sesuai pakai. Jadi ia ready. Ikui baca tu ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Nah sabak memang pamaseh. Betongan na pamaseh tapi pun malah ada uharapkan. Nah ia ko sampajan na niya masina salamakan na itu. Jadi aja nama kada pahala malah ada lelung deh. Ini tu nak kada tahu pandita. Minimal angka ibadah mu pigau, tanya pahala mu lalu. Minimal nari ko malalu pahala ki pale ko tingkatan yang mengajar pahala. Minimal angka pakasibe mu jama, dia misalnya palana. Ini tu nang kata pandita maka ko masikiri ko aja mu gangkai. Istilahnya sikiri baca wani aja mu bilangi maka da seko pa itu ko mu bilangi maka da sisa bu de pa tu pak cede mo pa. Apa angka do sabu. Ia ko makada ko talu sabu mai gade kamu patu patas sabu mai ga yo boko de na mo bilangi maka da sia gani mai gani ko de misang itu kada sia gani jumlana yana tu nak kada ya ayyul ladina amanu zkurullaha zikran katsira sini na to matapai ya ringar ko sikiri ko lori pong Allah Taala zikran katsira dengan sikir yang banyak de nak kada pong Allah Taala baca ke si sabu de nak kada baca ke 500 de sikir yang banyak pak pegaiban ni aja na tabilangi kecuali ti yang sudah salat berarti mas sampaja tu subhanallah kata lupa telua dibilang sebab memang mukayat istilahnya anu purana tentu jumlahna nabi tak iya sikiri dia naik tambahi dia dikurangi seko metiro pada ko toma nomor HP aja ditambahi aja dikurangi ko nomor HP ilau tu maka mereka tambahi ci di taniana tu yana 7 ke makiro atau makraki mereka kurangi ci di taniana tu yana tu sampai sikiri angka tu sikiri tertentu jumlahna maka da seko ibaca tapi ya ko to mananu hadesa pabu biasa wala ngesarah buka-buka kita hadesa iya bite ko ki hadesa iya nang kasikiri maka da telu pitu telu pulo telu 40 siddi pitu pulo pitu asira pulo nasira siratu hadesa mo payat iya mi ko makadani 5 sabu tanyana hadesa amalah tau pandrita mani. Jadi yan ang kanamah kada baca akapitu sabu berarti amalan itu. Biasa tau pandrita bacai akaseko ro napa nalulunga barakana sehingga napa guru nyoko santrina. Yan riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Mega makoro yan atu na mega tau de nami jamai makero makada baca bismillahirrahmanirrahim. Akka si sabu ai mega dena bacai nasa dega ga hadesa na itu dega hadesa na
Yan namo ko melo ki angka kau runtuk ro maka da ibaca ko to melo milodonga ibaca bismillahirrahmanirrahim aka 10 sera setiap kita mau berdoa. Ibaca bismillahirrahmanirrahim aka 10 sera setiap kita mau berdoa. Itu supaya doanya mustajabah. Ke 10 sera, magi na 10 sera nasaba hurufu na bismillah 10 sera. Jadi dibaca sesuai jumlahnya. Onron na wita na Pak Guru ngapa ulama-ulama yang concern di bidang hikmah itu iya ko tumelo ipake mak burah-burah. Pakai ki uwe barakna. Katome waru-waru ngawai ni burai. Ibaca bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo nampai baca dong. Iya. Termasuk kong kanana komelo ki dong ini ya katani sarakna atau ulunna nampai warung tapi deni waru bawang. Baca jolo ya bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera nampai baca Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya. Apa lagi? Allahumma yufaqihu fiddin. Ya. Put talengi apa hangar di lalanda agama. Ya. Jadi itu yang didoakan kalau anak-anak. Ya, kau masih sekolah ya nak, ta masih sekolah ta dodongi. Apa ya tuh Pak dongengnya energi. Ko Pak donga tuh energi. Ya sange energi pada ko HP lai cas. De tu nalan sutita ke gunana de. Meta tu prosesna. Pada ko to macas HP, de tu napita maka da lama prosesnya itu. Meta matu to ditadongi napa membakas itu. Aja tadongi kada cicem ni de makoli-koli pa. Iya namanya tinro nak ta kona anak-anak bicu mau pa umur 7 tahun pura ki masampayang tasuro na jama ki tapak guri nabawi limat tanape sapu-sapu sarak na napai baca ya roh baca bismillahirrahmanirrahim ka 10 sera napai baca Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil napai waru-waru sarakna tapi aja ni waru bawang akada pule lalang ialah napas batengnya nasa tau pandrita ialah irode na tapangala ko iya berungang. Nah itu. Pak namo tu mak berunge de to na sambara mak beru. Itu. Jadi maka de to pandrite napas irong kamato tu pole lalang itu ialah. Jadi to pandrite 2 jari ya se na posi yon rimaling kato 2 jari wana posi non rimaling. Nak berungang. Ya nanti baca Allahumma yufaqihu fiddin wa 'allimna ta'wil. Insyaallah lai mudahkan itu nana untuk diberikan ilmu agama siba apahangan rilalana agama iya jadi magampa mapahang apa kami itu anak maka kun rumah pahang akatalunya aja ipak guru tu limanga ngamopi kami to jadi itu untuk dimudahkan iya namoja ini saya itu Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat itu saya minta dalam hati iya kulalana sampajangnya madari bilau doa itu kadang saya baca dalam doa apalagi kalau sholat sunat sering saya baca itu minta supaya diberikan ilmu agama pemahaman dalam ilmu agama Allahumma yufaqihu fiddin iya jadi nasaba itu penting nasaba iya rupa disangange ka pulo ko Allah taala namo pek ko bate tamelo maguri ko de nabuka rangi ko Allah taala tidak iya to ko po Allah taala nabuka ya sange pa disanga tak buka makanya minta supaya Allah membukakan karena ilmu itu nur cahaya. Dena sambara atau yaletu. Iya, dena sambara atau yaletu ilmu itu. Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia karena ilmu itu rahasia. Nah, sebar rahasia na Allah taala, makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kui di mesapai dia tulai, tapi minta ya kui buka ratonya teh Pak disengang hidayah insyaallah. Malomo. Padamu itu mata air kan itu ada. Tapi aku tak buka to ni hanya tu mata air runtuk ni tu lalanna tidak berhenti mengalir. Maka mati dia sangi Pak disengang. Jadi makan aja koto makbor to pada padan no makbor angka dati 100 meter 70 meter layawa dena runtu itu angka to 10 2 meter engkana makiro karena Allah dibukakan nah 7 istilahnya maka mati itu Pak disengang maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu makanya ilmu itu adalah cahaya ini yang penting saya sampaikan
supaya tapahangi maka do ya rope pak disengenge dena sambarat tau ya lingo ko Allah taala. Makanya tuh makadani menuntut ilmu dan mencari dan isapa tuh. Jadi ini mana tahu masapa itu maruntu pak disanga deh. Itu pak disanga ngisapa apa? Minta kepada Allah supaya dibukakan. Jadi anak-anakku yang masih mondok, apa dia tunangkan atau paja mak guru, saya saja tidak pernah. Dalam satu hari itu pasti ada waktu membaca. Cuma mak koko mak gampang nasabangkan HP. Mamula ni mak gampang mak baca biasa tuh libok pa itu tom. Tuh lipacu pa bo roto na madar di nabosi na mage mak koko lebih simpel. Ya mi biasa wak buka kita na reko angka masalah na dia boleh runtui, biasa itu saya buka berapa kitab. Kemudian Allah lenganna atu tunggal linota maka kaona inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kokomanang ipo ang Allah Ta'ala pasandre. Nasaba ali na matomi wala itu sinin na papidicengi. Iya na tu ampay maka dato pandita sinin na melo mujama pasandre lokomanang irojolo. Imon ripia tu palalu linoy. Betungan nama kaya aja nak kada bijang kaya dia ngako bijang kaya aga kita jama sandarkan semua ibadah kepada Allah. Itu yang pokok. Jadi aja nak kada sampaja bawang sandar kade sini na jama-jamang. Yang itu ampai saya sering sampaikan maka dah iya na pura ki mas sampaja tahajud. Pak ini moto mas sampaja tahajud. Iya ta pura mas sampaja tahajud wani. Ya sampaja sunnah istihara ki. Jadi sampaja sunnah istihara ki don rekam. Aja nanya patah sampaja sunnah istihara na rekong ka masalah toloi tidak. Jadi ya nata pura nama sampaja tahajud. Sampaja sunnah istihara ki minta petunjuk supaya ia romelo ijama lalana siya sesuai pong Allah Ta'ala maturokang itu. Ya na tunang kana pake to matot tagiolo makada depi gaga papakedona. Nasaba na yakini makada na mo jama de to na salasay. Na mo urus de to na pura. Itu memang ada petunjuk langsung itu. Jadi asal sunnah istihara gitu. Jadi dia itu gaga tahu istihara Pak Bu masa sekali. Ini tuh ya ampe podang agi gimana jamah. Nah dia gaga caulas si itu ko sampaya. Dia gaga caulas si Pak. Napa ni dia na pakai perantara. Ini tuh ampe yang kiasa sampaya sunnah istihara. Nah sabak sholat sunnah minta petunjuk. Kak dia niris saya romelo ioloi. Meki mak bangu sarang walik aja tepat tetuk bawang. Maka danita mite mak walik napa tetuk. Isa na tatungan unay na tamay mitok kay si bawa sarah. Deka aga manu deka walik na. Burung gereja mitama. Istiharakan. Nasabaya tu pong Allah Ta'ala dia tu na pada mana letia dale enaki buarangi pada leang. Angka tahu okuya darakangi na taro dale na. Angka tahu okuya balu-balu kange. Madupa-dupa. Ida tu ampe kong kami lo jama aja na tu ka kita-kita. Aja na tu mabela Pak. Pajalay lagi pada lo jalan. Nah dia na pada lana. Na pada jalan na bawah. Di matonron non ruye. Madaryo kumatiro na pte pajalay na gatang imenre na kasi mapiagi palay ta wede to palay di padahal pada yok kahe. Jadi aja takada palay te kalau melotoni jam de apalagi tu pak kampung mak barale manam. Ma tanalo kay te maluka manam. Ini jadi istiharakan. Napa ni kong kagagay jaman na malumulomo dali tapanandungan niya tu. Aja taka kita-kita. Pamiga tu tahu dangka-dangka ngina manyama-nyama na dali na wah tapalite biasa na pasanga tau pandrita ro biasa pasanga maka dia kung kajama-jama mo jama na nayaro na sabari mo madecing aja lalu mo salay mututu itu lalan na dali mega to makoro Pak mak balu-balu bepay na madece gan ka mak balu oto sisa na mak balu oto na papisa mak balu bepay gitu madodot tumato nasabaok itu leten na jadi makanya to pandite kenro mapamula jama-jama mo pamulay mo madecing aja mo papatu ya tu paterumoi ya ko macikuru ko mo madecing pateru ya tu jama-jama ya kung ka usaha mo lang pajok ka matoy makmaga ya ko mututu ya makari guru tawa itu na tumututu aja kama penuh kolange na tapempat deni mututu di bunga Pak maka depan ni kolange betongan na mega ni dimo mega ni dui na makareso ni makadawe berhasil ni natutu ilalan na dale
Iro iya maniro isa na korlang maka guru tamat itu matu. Pak tat mutepo ilalanna. Iya naro nak kada agi mujama mu madeci ko anu halalamo. Aja to siya makada tubo-tubo na tumadece ko ne mapor kas na madece jama-jama mati itu aja lalo ya na nakada guru kalisiden ring mata kamaha lokama ko matang papor kas ro biasa na poda natakok macilaka ko mupakana pasan guru kalisiden ring mata kamako natakok macilaka ko mupakana maka tahu makutana nasang wasang je mau pak ni tay ko pakanay po nasang de iya tahu pakanay itu tahu macilaka maka maginan ka nasang iya na tu agaga na polangi iya na tu solangi jadi polen na botoran na tu solangi yang pesa maka dadale bawa cilakang maka pikun ikan deh nasa ya tu ikan na ibang karoi jadi aja tak ada mau pak ya nu pakanai macilaka ko pakanai gitu nasaba na bawangnya nu macare palena iya pak mega apa tu nasa upa payanu matang manomoro tap pemendre nomoro na wah dina mau pak macilaka apa iya na tu bawa susah dina memang dece kululah min nabati min haramin panaru olanin. Sini na anu harangnya pinaraka patu pacing. Kecuali tato bakang. Ya to na tu ampai babu saya sering sampaikan. Sampaja sunat tobaki. Talu je tu sampajang makanja deni salai. Sampaja sunat istihara. Kemudian sholat sunat taubat. Kemudian yang ketiga sholat sunat witir. Ya roh aja tata salai ya roh talu ya roh. Ya ko dia tak tahajud sampaja tahajud aja nah. Yang penting terjamanya apa ya ko sampaja sunat istihara tu siba sampaja sunat toba dia nak tajatinro ya mi ko sampaja tahajud berapa matinro teh ya mi ko makari salat lail namo dia tu matinro makanya tu sampajange ko tate 10 wenni tamelo mas sampajam penni wedding ya mi nia sampaja tahajud ko tu pura matinro tapi asa ni salat malam narek dia tu pura matinro ya jadi afdalnya itu salat seperti ke malam sebab sebenarnya kan no malaika ekor pa itu kumi no malaikat magampai terima pak dongang na sabab malaikat ini lo dongang makir ena tu ampai ko to tama boleh to mabere selang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napai baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin bere selang malaikat iya to tama boleh iya to mengaji-ngajuk ko boleh supaya nonri malaikat rahmat iya pa ya tu boleh makanya tu nonri malaikat ya itu kok ilmu hikmah ya koto maki buah bola aja nagenak bali koto maki buah bola barakna ukuranna 12 ya aja ipa ganjil ukuran rumah itu dikasih ganjil ya. Jadi aja na bilangan genap jadi koto maki buah bola aja na makada ya ale makada 8 kali 12 maka de guru tayanang ka bola ganna bali de nampa jama pangewate ko tilalanna cede si salah sih jadi aku bola ipaganjili dia seru sapa makada aga to si hubungan na bola ganna ukuran na pangewangan ternyata angkasa tapi dena langsung hadesa makadami Allah itu ganjil ya rupo ngala ta'ala ganjil nana puji anu ganjil jadi namo tu toman repa makotoro guru tanah tuji patahuding almarhum ala magafurlah na pak guru ngamakriya ko manre ko bepa andre cidi telu ko dua itu ganna bali ipa ganna telu maka wakadaki wa maka apa tu wata ko bepa maraja to masona maka biasa guru tade poloi jadi biasa ro ko makada bepa dua na polo ya rone na ganna telu itu guru tak tu jadi besok perhatikan ro ko manre bepa nanre cidi na Cina mopa tapi ako napak ganna itelu de dulu purai nala ya ro si de na panapolo na polo dua yolo na pananre ganna ni telu itu luar biasanya guru tak itu jadi itu no ko ni romon romala dasar maka dia tu anu ganjile mau masigi namo aja takada bola namo masigi ya kotok bangun masigi aja na gana aja na bilang gana ipaganjil pak makari guru tenang ka masigi de gana bali tu wai tu di sisala tu pagurusuk na Korea Selatan Korea Utara cede mapangewas itu tu jadi ipaganjil saya itu dapat dari dalam ilmu hikmah itu jadi
Iya na tu nasa tau matoy mah kada pemali. Iya na tu na istilahna. Pemali ukuran na boleh kena. Iya na mo tidi kumaki bola ogi na to. Idi na hata matota kumaki boleh. Latu makukwai. Tuka boleh na kare tatananya. Angka gatau kumaki ya na ade gana bali. Eka gatau. Itu anak ade na kode na 10 sidi 10 telu. Biasa makoro. Namo tu tunak bae tu ya tu yase tu bakalan na makoto ganjil to ya tu tunak bae de tu na kana bali tu kode na pagan na 10 si di 10 telu biasana makiro jadi itu ganjil magay na sabab Allah itu ganjil Allah menyukai yang ganjil iya makiro jadi yan ukiro mala dasar itu ukiro mala dasar. Jadi engkau mana moje itu non rima cuma ya cara atau materiolo ulama dulu itu mengajarkan na jabarkan makiro na aplikasikan nih. Namo tu makan ciwa jujue pak. Namo makan ciwa jujue. Ikan ciwa jujue. Aja nih kanci si terul layawa. De ikan ciase na patangana na pareva si malayokwe. Makoro. Biasa lo na cara mak guru tema kada namo tu ko sunnahnya itu. Makan ciwa jujue. Ya, jadi kanci wajujui makoro disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah. To minum makoto cuma ya tu baraka na koto minum ba bismillah kina payinu na baca alhamdulillah ma bismillah sikina payinu ni baca si alhamdulillah ma bismillah sikina paminu na baca alhamdulillah akatalu makoro na papisau ya komelo mopi tambai si kopurai angka haddesa uruntu angka haddesa angka topa tau panrita rampai uruntu tu hade sana maka dana nigi minum makoro carana minum salamang kaya tuwai ukilalan na watana ede na kibua dosa luppo dihindarkan dari dosa besar makomori berarti tak minum jadi iya koto minu kapalai galuk go bawa mani. Apalagi pak dompengnya kumada kalada di hais. Na tongkak bamba nih. Jadi makoro, jadi tomak bismillah jolo kan bismillahirrahmanirrahim. Napai tak go cicang, napai baca alhamdulillahirabbil alamin. Tomak bismillah sih, napa sih tak go cicang, napa sih makan alhamdulillahirabbil alamin. Ma bismillah siki, napa sih tak go cicang dengan menggunakan tangan kanan. Katalu pura ni katalu ngakuri papi sawi jalo. Napa siala komiki tambaiwi. Iya. De menuru hadis bacero dan ini hadis sahih. Angkatona rante taupan berita salah satu mufti dari Mesir, Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Narampe maka dia yang sampaikan itu. Ada potongan ceramahnya itu dan saya dapat memang hadisnya. Dia biasa maka dak biasa. Aga hubunganna minumnya makwaro nayero dosero angka penjelasan atau pandrita makada iya tu wairinunge iya ko idoangi na tamo ko watakalewe mancaji baraka nasaba iya tu tahu maki buah dosa pengaruh setan misi ba pengaruh syahwat kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pengaruh setan. Iya ko makoko apa dua pengaruh iki hawa nafsu si bawa syaitan. Iya ko ramalangi itu cidimi pengaruh iki hanya hawa nafsu. Nah sabaya setan ya sakirangi. Jadi aja takada iya ko ramalangi dia kata maki buat dosa dek mai gamato. Tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena syaitan, tapi itu karena hawa nafsunya. Iya, ini tuh ampe ko ramalangi magampat telo masampaja. Weh, panu masigi mak bereja mak mangaribi. Itu maka gampat mas sumba matarawe tau matakona lo matarawe mas sampaja subuh malelang nasaba cidi meto mani pengaruh iki cidi mani yewa hawa nafsu mani eta saki setange ina tu ampai aja takada akong katau maka da setan malino ya deni gage tu tanyana setan ina makanya tu matu nang kana protes setange maka da setan sike pengaruh kay maka da setan dia nak kau ganggu ko dia nak kau ganggu ko ya sing salahkan ide hawa nafsu mi. Nangiro hawa nafsu pule lalang. Iya ko seta bisikan, hutuat juga langkah-langkah. Na tu ampai setange tak cede-cede. Ya na tu ampai makunrei magampasisan alam pengaruh setan. Magampang. Iya na tu limano na nakadawi manu di manu. Oh, tak tambah itu.
Makutiha. Jadi ia naridi menghindari ia kominung itau na ia rona baca bismillah nomor sidi setange dena batu itu tidak menembus. Yang kedua, nafsu juga itu tertekan. Nasabak barakak nakapule lalam nih. Ia rona pasue pak de toje nami patat deng apa bahaya to kotat deng na pasue. Ia nang katau dega na pasun na bahaya. Apa isuru le magalu nasa ko nande balau? Apa baki tanga isuru lo madara nasa ko serangi? Isuru lo dangka nasa nga ko torogi? Desi sa gabi na jama. Iya, jajiro na pasue para lutongka majato kotat deng. Apalagi korwane na tadi na pasun na itaw kutu ya tu. Oh, aja ni tebati tahu kutu ya pak. Iya, pak ayah ko tahu kutu tu desi sa gaga mate buku-buku. Iya naro ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo mi kendalikan. Ikendalikan mero. Iya na tu ampai sitongan na koto milau doang mandre aja na megalada. Iya, to mandre aja na megalada. Pak angkat tahu tu mandre baka to ngampi watana na papisawi. Iya. Tempat biasa elit aja na to mega man aja na mega yandre. Maka dia tuh orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang kafir itu makan dengan 9 usus. Yeah. Jadi asera perlu nalisar itu tak kepere komandre. Dopi di salangnya cidimi. Yeah. Nah, tapi ya mi komakare semua watang ini mandre cede itu dari mapadi masih sah. Ya na tunang ka tau pandre teh maka ada baca doa. Apa tania tu andrewe pak sitongan na magala atau tania. Tania andrewe pagala kita. Apa angka hatau? Siya ganiro. Itu penetama. Ya, tama nih. De angka hatau lebih siya ganiro. Mak datu taungi matinro denang kanandre. Itu ashabul kahfi. Iya. Denandre padahal ia roko melo ki mak deke taulino maliwasar de cuma matan nami matinro lay buka icede. Saya dapat itu dalam risalah itu matinro tak buka matana sehingga dia tidak buta. Apa ia tuh matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya. Jadi rasabul kapi matinro malela kalele batina matinro tak buka si tengah matana. Angka tahu biasa matinro makoro di biasa kata matinro tak buka matana itu kota matot tadi lo maka dawe tahu masempo dalle iya. Nang kata matinro tak buka matana cede. Angka tu dia nasira pakasih sama tanah. Iya ko matinro iya na matinro na tak buka cede matana matingoa. Itu terjaga, matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya. Kata tu kanjaknya tu tomatindri tak buka icet dek matana. Ini nambah sabuta matana. Iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan. Maka kau nak telu sampajang aja atas salaya sampaja sunnah istihara. Yaru istihara tak talengi po Allah Ta'ala nalena piterangi jama-jamang. Alengi po Allah Ta'ala nalena patantungan ngi melo itoloy. Talengi po Allah Ta'ala nanya murusukan ngi jama-jamang. Napa kita wakal. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri kada jalallahu likulli syai'in qadara. Makanya wa may yattaqillah nani gini kita mak bose wallahu ripong Allah Ta'ala. Jadi alengi na alena matorokan ini pak galung komeki mapanobine aja tak kada mapanobine ni tede istiharakan maka dauki makanja. Apa deni rissa tu melo ijalani layolo. Ia metiris sangidi makoko ia ko baja idena namun isang ya makoko menderito salah-salah. Kedepannya itu kita tidak tahu. Pada mui anak tak meki malenya sang ta istiharakan ni aja nak kada yana asa makanja mabalo yang kalinga sang artis si san nama tu nala panta. Peta. Maka deni istiharakan maka da agi pucinna agi purano kona maka da melo ka sading narekuya anak aku matu mancaji tau pandrita. Melo ka ako mancaji pajabai, melo ka ako mancaji tau sogi. Tano ni talen ni asang saparnya asa telu apa 5 napata istiharakan satu-satu. Kega si cocok sading iya naro. Ang kato pa disa nga ngurunto tapi de pa ni pake di okomanya jaramo pa bitero ko yaling ya sang anak itu. Tahnitnya itu. Jadi ya ko itapuang nga sana. Wahai tepuh Fulan bin Fulan
hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepungan ipakoli ngakatalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu. Jadi koelengnya sangat tadi beri pakoro di foto mahakekah degaga ya miro mak goncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya la iya lengi ya ropu iman alena manongangi atau ustasyo koro odangi wahai tepusanna Fulan bin Fulan ya narwasa ya lengi telah ditetapkan nama ini untukmu. Iya. Jadi ya lekko ya asange na mudah-mudahan Pak baraka ipo Allah taala ya sange lo koriko na pedece lino akhirat. Jadi podangi makoro yo pwede ka la yo kibami langsung ngokotu. Kalau daerah Kalimantan itu masih begitu. Itu langsung dianukan. Ya Allah nanae napa disebutkan namanya kemudian didoakan. Apa ya sange itu akika matapa ulwa mak gerebembe dan memberi nama. Yupu ya rosangi yoki bamanidi, apalagi makoko pahake kaya serwita jeto, angka manang imon rima kabalo pada papa butik, ya apa biasa pahake kaya di pak jadi agak bakoro di, imon rito mana makoko enang kemana siro, makabalo imon rima dake, kasiasan nah, padahal tidak pernah diberikan nama langsung. Makanya ko upadangi he. Kung kana tamatu roh kakama wijabijata tahakekai tolini pu imang toli pu imang atau stase kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung resmikan asanna untuk anata pura pi resmikan asanna nampa itapa ulun itu yang bagus jadi nilau doang ngi udangi apa dia tu nang kaidi ini ya ambo nami makana ya nubawa nasanna makalale gatau kasiaga leti asana nasa ya nubawa sia saga mana salah saja sana ya anu sih de istiharakan iya istiharakan aja sembara kalen makana mela ka aku manci jakui anakku manci pajabai saparang itelu apa asang napa ta istiharakan satu-satu angka ya nana makana angka pak disangang ulolongang macarita-rita ka ketaupan rita ro si bama cerita-rita Pak itu aku siruntuk ada ulama-ulama itu magalak ka makutana. Kebetulan nih acara begitu meresmikan nama-nama anak. Napi itu anak-anak nalengasan na. Ang kecil dia anak okoro nalengasang na tapuangan ita pateri. Tapakerak ya ron anak tapamake de jolo tolaiwi ya san. Tolesan na. Dia nasi cocok. Pero na po dia nasi cocok tolaiwi. Natulay asan na napa natapuangan de na natari nasang yan na tumaling di makadaya ko mo tapuangan asan na natari makadaya de tu nasi cocok yan na tu nakadama dari makadaya pala satu ke tu asa mulingi matu ternyata dalam ilmu hikmah ada guru tanah Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum alam ghafurlah saya dapat cerita angka tau melo menrek Makkah tuliang kadina de tuli genna dina kuna dapi watwa enrek Makkah ina tulia lawam maniha ina melo joka ina tuliang ka nasabari na dena joka lo kena kerja tolo ko guru tamilo lo baraka bela magi je na dena to menrek na patatau ni tulingka pagilange na de tuli tulia lawange nanti kutanangnya sana nasaniga semu asa lapan nawang maka de guru tagare podangin asai de menrek Makkah mumati ku jatu asa mupake nasa magi ni kana pe buak asa itu lainnya sana elenya sango ku guru tak kaya samu pake kadai guru ta mudah-mudahan menrek ko nasa iya ku ya buat taunge dena ka harapan menrek patatu tu ni pendaftarange we magi na rewa lo bolana magi nang kajama haji mate citi nalena yo litolai lera ko nasa we guru ta di nama kadana ro de menre bagian apa kak menre ya lo biasa tuliang kadi ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki nah sebab memang nama adalah doa ini tuh nak ada guru tak aja na sembarang yo pui di sang artis mi ya nang kana Michael wah dega maka mana belum da undotonan ini nama dari Deni Satapui iya jadi lah telu sampajang istihara sampaja sunat toba cek batu ya makanya aku pura ki masa pajang isa sampaja sunat toba tengeran ni dosa-dosa tama pamulai onak moto ki latu meki matinro ko ni roti lau na dampang pong Allah taala supaya mapacing matinro ya ko moto si koele mapamula sikit lambaran baru
Kemudian sampai jasuna witiri, ya witiri aja lalu tasalaiwi. Apa ya koma witirimu itu teh tahu nama seipu Allah Taala dan masuk ke dalam kekasih Allah. Ya komeki manca jiwali awitiri. Nah, sebab maka dia Nabi orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir. Iya. Napa ni makna Nabi jalalu nade ma witiri namu manisiraka. Iya witiri lalu kipa. Iko tu pernah sampai jangisah. Makanya aku tu ma witiri memang nana parewa lo bola. Ya mi kokui bola ta tajam aku na bola ta tapi ai makundru. Ya kokui bola na sampai jasuna meni manre meni manonton meni maga makla de galasan. Iya saya kira ya no pangolongan ieu mamagi-magi na paparakai pong Allah Taala. Angka pakutana kita tama cidi jawab pijolo ieu ro. Jolo cinampa bitai. Asa dingon na. Oh iya. Bagaimana hukumnya sekarang musim caleg? Ada pilihan saya tapi ada lagi pengurus caleg kasih ki barang. Tidak diambil na benci ki. Nanti diambil pemberian ada pilihan tak? Bagaimana hukumnya? Makir. Iya ko angkat tau sidak kaiki. Iya ko pas sidak kamu. Iya ko pas sidak kamu talai. Ko pas sidak ka. Iya mi ko pas sogo aja talai. Bedakan ya. Maka dapat ko cara bedakan Ustaz. Maka gampang. Tatanay biro to mabere. Maka da mulai gaji ya supaya upilih atau mulai bama. Ulama ini makro. Ya ko maka de kaji iti na bereng cale yanu mito do. Tapodani maka dalan iti mo. Iya. Deto pagagawita tahu napasogi iti cale. Ya mi kong kano kumaya napasogi iti cale. Iya. Aja na to maka iti madani-dani mo sapinge lagi. Iya. Anu maraja lagi. Ya anu masalah mema je pamulanna. Tapi ako pas sidak katalay. Iya tadi, iya ko ya upodame man ko kacale. Maka dade nya kami man ni. Maka dade ya gagay wasidakangi mamagi-magi na yan nasabari na tak buka papedale polir pong Allah Taala. Ya ko depe utar pilio polino ko pe sorimon riwala palan. Manyamang ko makiro cale po mi ko makare. Kati kumole di kamamu tok doka. Pa itu jadi masalah. Ento jadi mereka katala ko pasidak kamo. Iya minare ko pasogo aja talay. Tapodame man kada ala nitimu. Pomemo yo po ko makatapo idi panasay. Ini panas saya maka dia Pak Bereta pas sidak kagaje loko ya atau melo itu do. Ya ko maka supaya idukungi. Ya ko maka tilau do ngapamoy. Ay selesai. Tala nih. Itanya pas sogo ya tuh. Iya mi ko maka milai suara aja nah. Apa man rasa gitu. Yo angkat tu tahu makalasi makopan nasa yala mui. Yala bamustas. Aja to na itu do. Ipak geri cocoknya lena geri ini magalingking. Gaga makota ta ini na sesa. Jadi makir upasatoni di cale-cale aja je tanang tunggal. Tanamlah tanaman masyarakat. Betungan na ya mega na pakai guna tahu. Magi wasangero cale, maje na pribadi mulawi. Made makar misalnya makadalalan na padicing. Made na kada sumur bor. Magi de na koro. Itu atau ku kampungnya mako pade di kampung tamagi de nasi di dia rocale meli auto pemadam kebakaran. Sasi di desa ke pemadam. Nah iya auto penting, lebih penting ini ambulans ya tahu matewe komonri si polos sode panilurang wat dimui ule. Iya kok kebakaran nih Pak Den wa di matajo. 10 miman nek monro capui boleh. Magi deh nanya roya ya kuragai rumah kadang ke mobil pemadam setiap desa. Pomeko pe bantu masyarakat itu keren. Aja nanti ditaci bantu taci deh. Pada media rumah masyarakat aja kong kacale aja nanti dia leta bita nama wai. Makadang kagak dimulai nggak cale wakil rakyat ya tuh. Tanya wakil pribadi. Iya. Jadi usap Pak Iro wadingnya make guna untuk seluruh masyarakat. Iya, makiro. Saya kira iya naro pamolongan pada niya ro angka ro 2 telu terus terang podangi ini abda rekor. Bangun pesantren karo 2 telu cale mak janji lo podami kadai. Iya kota nama cale aja boleh enggak?
Iya ko makada cale kecuali aku pribadi makada melo muku ilau doang ko wat bisa mu patamo ko tuh. Tapi iya ko makada cale aja. Makanya saya tolak mentah-mentah. Kada kibu aki proposal aku mabela no. O proposal memang kibu sak bara no. Di proposal langsung elo ko puang Allah Taala bilang. Itu penting. Makanya saya bilang ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak. Maka datanya tu tahu nonrui lalo dale tania tahu nonrui pole dale tania okumi tahu na palalo dale tapong Allah Taala iya ko anu masalah lokko ini tatak lega iya ko tandrei lasa pa napa wadi lega malaika naita bolata nai satto pakai gawattu na bawa di na bawangi dale na sabak depa tajaji na kuru memang ipong Allah Taala dale dena mate tasi de tau na reko dena capu dale na akapi itu malaika macen ni ukilala nalino saparangi dale ya ko dena gaga dale tanape malapor maka da fulan bin fulan capu ni dale na napa kiwa di mate puang Allah Taala mapunai dale alena to malengi dale halala maka upasangi okumi tawe na palalo okumi akareso tak na palalo tapi tania tawe malengi dale tania lalan na letian ko puang Allah Taala ya kung kaaga-aga polo kuidi na anu masalah tolak memang supaya magai na paturungan idale halala nama baraka puang Allah Taala itu aja kuncinya makanya tapi te kung kaaga-aga Pak de itu na yang manana anu polebe padamu itu manu angkat ay manu tu angkat talo manu aja na yan mana lalo kuri na manu imelo yala tay manu tu namo tu talo makoto ir narangi manu ang kamababo ang kamanja jamporo ya aja talamanan pitte idale ke makanja itu penting de na capu dale tatamate insyaallah aja tamaselang itu kuncinya palai ko cale mimelo pasogi ki pajaini di negara lain. Iya, saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.